Manga dostlar, Жалал-Абадтагы автоуна базарынын сырт жагындагы сеналарыны билели. Manga dostlar, Devo Tico үлгүсүндөгү автоуна. Assalamu alaikum aba. Qanchada o'tasizlar mashinani? 100 o'tamiz. 100 da o'tasizlarmi? Yılı qancha ekan buni? 96. 96. 100 ming so'm kemi bormi? Kemi kichkinayi var. Kichkinayi bor, ha? Telefon nomeri aytamiz baba? Ha. Telefon nomeri aytamizmi? Telefon nomeri aytamiz da. Ha, aytingchi. Telefon nomeri 0502 0502 67 67 76 76 57. 57 0776 776 00 00 77 77 25. 25. Mayli ava rahmat çok. Ha, давай. Bak. Manga dostlar, Жалал-Абад автоуна bozorining Devo Tico'larning arasında eng jindisi ушул окшойт. Telefon nomerler 0222 10 30 40. Qanchasi ro'da ekan bu mashina? Qanchasi ro'da? 150 ming so'm deb atib turibdi aka do'stlar. 150 ming so'm. Yılı 97 olsa gerek menimcha. 150 ming so'm. 150 ming so'm. Mashina javob ekan do'stlar. Avtomat korobka. Avtomat korobka. Bunga daha bir Devo Tico үлгүсүндөгү автоуна. Родной краска. Yılı qancha ekan bunun? 99 yılı. Akşası qancha da odasan akşasını? Akşası 65 mingga bo'lsa apar beramiz dastavkasi bilan. Dastavkası men 65 ming so'm berse, dastavkası men aytgan jerге alып barып berебиz дейт. Срочно дейт. Bu telefon nomeri 559 менен 45 52 26. Номерине чалып байланышсаңыздар болот. 65 ming so'm берсе, алып барып беребиz дейт. Дагы bir Tico dostlar, Devo Tico 45 ming so'm deydi. 45 ming so'm. Telefon nomerler 771 menen 22 26 44. 45 ming so'm. 45 ming so'm dostlar. 45 ming so'm. Manga dostlar, daha bir Devo Tico үлгүсүндөгү автоуна. Кызыл түстө. Qanchasi ro'dasың aka машинаga? 60 ming so'm. Kemi bormi? Kemi bor. Kemi bor. Variantlar bormi, yo'qmi? Yo'q, variant yo'q. Variant yo'q. Только наличие. Yılı qancha ekan aka bu? 98. 98. 60 ming so'm kemi bor aka. Variantlar yo'q. 60 ming so'm kemi bor deydi. Ходовой zınq. Lanjiron toza. Lanjirondor taza deydi. Только minish kerak. Только minish kerak maşallah. Только minish kerak ekan. Telefon nomeri aytamiz aka? 74 mi? 0774 menen 99 99 56 86. 56 86. Anlıktan telefon nomerine çalıp baylanışsanızlar bolot. Manga dostlar, daha bir Devo Tico. Telefon nomerler 772 menen 44 26 99. 55 ming so'm deydi. 55 ming so'm. 55 ming so'm. An janында эле дагы bir свет өзгөчө болгон Devo Tico үлгүсүндөгү автоуна турат. Срочно сатылат дейт. Жылы 99. Telefon nomerler 777 menen 64 91 64. 507 menen 91 64 64. 70 ming so'm deydi. 70 ming so'm dostlar. 70 ming so'm. Bu 55 ming so'm deydi dostlar. Manga dostlar daha bir
Devo Tiko. Telefon nomerler 552 menen 41 35 41 deydi. Жылы kança eken eken? 96. Kança sırı odasınız? 60 ming so'm. Kemi var mı? Kemi var. 60 ming so'm kemi var deydi. Ağabey 60 ming so'm kemi var. Жылы 96 dediniz aka? Жылы 96. Mıhtan telefon numarini çalıp bilsеңіздер болады. Mınage dostlar, dağı bir Tiko үлгісіндегі автоуна. Ақ түсті. Balondor Titan. Telefon nomerleri 0779 33 37 44 0703 33 37 44 0552 92 96 92 deydi. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Жылы qancha ekan do'stim bu Tiko'ni? 96-yıl. 96 ha? Qanchasi o'tasizlar? 80 ming so'm. 80 ming so'm. Kemi bormi? Var ekan. Kemi var. Variantlar bormi, yo'q bu? Variant yo'q. Variant yo'q ha? 80 ming so'm kemi var. 96 yılı. 96. Vay rahmat. Mınage dostlar, dağı bir Tiko үлгісіндегі автоуна. Telefon nomerler 0999 13 13 97 deydi. Жылы qancha ekan aka bunun? 97 ekan жылы. Ақшасы qanchasi o'tasın? 120 ming so'm deydi. Kemi var mı? Kemi var. Variantlar var mı, yo'q bu? Variant yo'q, только наличие. 120 ming so'm deydi. Kemi var deydi. 120 ming so'm deydi. Signalizatsiya büt var, pult bar yo'g'i var. Отпечаткада жүрөт. İçini açıp ko'rsatayin desek, egesi yo'q bo'ladi hozir. Telefon nomeriga chalib baylansangizlar bo'ladi. Mınaki qarag'alachi, büt. Артында камералары менен өзгөчө жасалып айдалып тур. Краска родной бага. Родной краска бар жоғы родной. 97 жыл, а? 120 мing so'm kemi var deydi. Mınaki отпечатка менен жүрөт экен. Коробка автомат. Автомат коробка. Mınaki достор, дагы бир Tiko үлгүсүндөгү автоуна. Telefon nomerler 0779 34 32 69 0779 76 65 58. Жылы qancha ekan do'stim машина? Жылы 98 ha? Qancha so'rab otasыңlar? 75 ming so'm so'rab otasыңlar ha? Kemi bormi? Kemi bor deydi. 75 ming so'm kemi bor. Variantlar bormi, yo'q bu? Yo'q. Variantlar yo'q, только наличие. Наличие. Ходовойлар жақсы. Родной краска уже? Родной. Краскалар родной. 75 ming so'm kemi var deydi mınaki dostlar. 75 ming so'm kemi var ekan. Родной краска. Жалабат базарының sırtınдағы баларды билелише бер. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Nexa'nın жылы qancha ekan aka? 2011. 2011. 1.6 объем. 1.6. Расход 7-8. Maksimum 8. Maksimum 8. Qancha sırı odasınlar aka? Şu turuşunda 130. 130 ming so'm. Kemi bormi? Kemi yok. Kemi yo'q. 130 ming so'm. Variantlar bormi, yo'q aka? O'ylanışamiz. 130 ming so'm. Boluşu 130 ming so'm deydi. Transit nomerde. Жылы 2011 dediniz ha? 2011. Жылы 2011. 2011. Boluşu 130 ming so'm deydi. Salondor жақсы. 130 ming so'm. Telefon nomeri aytamiz aka? 76 menen. 0776 menen
70 93 50. 93 50. Andıktan çalıp bilsеңіздер болот. 130 000 so'm. Tagı bir Teo Tiko үлгүсүндөгү автоунаа satılады. Жылы 98 08 объем. Кадойлор жакшы дейт. Телефон номерлер 556 менен 90 90 91, 508 менен 18 06 85 дейт. Канча сурап атасыңар ака? 70 кәмі var. 70 000 so'm кәмі бар дейт. Варианттар барбы жок ба ака? Вариант жок. 70 000 so'm кәмі бар дейт. 70 000 so'm кәмі бар. İçki salonunu qaraqlaç. Ba boldu aka? 60 mingga surada berip ediniz. Şimdi koşsa veririz. Yo, geçki pazar veriyorum, geçki pazar. Daha bir Tiko dostlar. Жалабат автоунаа базарının sırtındağı bağlarını bileli. Telefon номерлер 0771 менен 91 91 27, 558 менен 00 11 91 deydi. Жылы 91 be. Жылы 96 ha? Kança surap atasın aka? 80 000 so'm kemi var mı? 80 000 so'm kemi var. Variantlar var mı yok aka? Variantlar var yok taza ha? Только aydaş gerek. Только aydaş gerek. İçinde kosmetikası var. Benzin çok olsa жүрбейт. 80 000 so'm kemi var. Andıktan telefon nomerine çalıp baylansanızlar bolot. Mage dostlar daha bir pazar sırtında Tiko үлгүсүндөгү автоунаа. Tiko үлгүсүндөгү автоунаа. Telefon nomerler 0552 менен 78 97 00 deyt. Kança surap atasыңар досым буга? 60 000 so'm kemi var. Жылы kança bunun? 95. Жылы 95. 60 000 so'm kemi var. Variantlar var mı yok bu dostum? Variantlar yok. Только наличие. Кадойлор жакшы. Kadaoylar bolmuş. Родной краска. Родной краска. Жылы kança dedin? Жылы 95. Андыктан достор, telefon номерге çalıp байланышсаңыздар болот. 60 000 so'm kemi var. Matiz 2. Жылы 2008 объем, коробка механика, 6 GT расход, акчасы 115 000 so'm. Kemi var mı? 115 000 so'm kemi var. Telefon номерлер 558 менен 66 21 11 ha? Andıktan çalıp bilsеңіздер болот. 115 000 so'm kemi var.